دما خوش ببینرین هجا ایرو 20 تاباخ 2024 روزان روزا سه شمه بویر و گشتن هری سرکی و هری پاکش همین لسر استا هرمی و همجیم یه لسر استا جهان رودان مجوره پیشکش بکن لوای که هر تم دست پیکی چند سر روش ما ریوبریا خواسر لدیجی ایریشال سر هرمی برتگ نشان داو گوت امیل همبری وان ایریشان بیدنگ نمینن لهرمین سوریین دولت ترکیه داگیر کردیه ناف و بلگین 139 جتهین داعش هاتش کرده کرن. پارێزەرین ڕاپۆرت سەردانا خۆیان لەگەڵ سیپیتیدا گوتن دەوێ بلەز ji بۆ ئیمرالیە شاندەیەک بێشاندن. وەزیرê karê derve ya Amerîkayê Blinken îdia kir ku Serokvezîrê İsraîlê Netanyahu agîrbest pejrandiye. بری بینرین هجاب سرنوچین مبون اون هاجی امی برفرهیا بولتنا خواه یا ساعت هفتان جواره پیش کج بکن نوچامه یکم تکیلداری بویرا دو انگو ایریشا کو جالیه بالافرا بیمروف یا دولتا ترکیه یا لسر قامش دول لنیزیم نخوشخانه دل و چاف پیک هاتب بویا هر دوی چارچوبه در ریبریا خاصریا دموکراتیک یا حریما باکور و روشتات سوریه لسر ایریشا لهمبری قامش دو داخلنی دا ریبری دیار کرد که ایدل همبری وان ایریشن دولت ترکیه او بیدایت نمینن و داخلنی خود هر وها بانک لسازی ریخستن هیز نامنتوی کردن که لدیش سوجین دولت ترکیه ین لدیش مروحی دیکه بیدایت نمینن. درباره هدف گرتنا در دوران خوشخانه دل و جوان آباجاری قام شروده ریبری خسری دموکراتیک اهرم باکور روشلات سوریه دخویانی اکدا داخیانی ریوبریا خسر و هایه جارek din devleta Tirka dagirker li dijî heremên me êriş pêkanê. Ev êriş bi armanca têkbirina aramiya heremê û tolhuldana ji ber têkçûna projeyên wê yên derxistina fîtne û tevliheviyê bi hevkariya rejima Şamê li Dêrazorê bû. ریوبریا خسر آنی زمان کوی دولتا ترک تجاران نگهêje ermancên xwe û got hem wextî van hewildanan ev êriş di çarçoveya reva ber bi pêş ve hat pêkanîn nexwasin ku Tirkiye nekarî ermanca xwe pêk bianiya. Êdî Tirkiye ji ber destewerdanên wê li kar û barên di nava tecrîdkirineke herêmî û navxweyî de ye. Ew jî dihêle hêrsa di hundirê Sûriyê de bi taybet jî li herêmên me birjîne. Rêveberiye diyar kir ku dewleta Tirk ji bo têkbirina aramiya herêmê bi îsrar e û wiha anî ziman. Hedefkirtina derdora nexweşxaneya dil û çavan a qamişlo tê watiya ku Tirkiye di siyasetên xwe yên qirkirinê, planên xwe yên têkbirina aramiya herêmê û rêgirtina li ber pêşketina qadên xizmetguzarî û tenduristî de bi îsrar e. Rêveberiya Xweser diyar kir ku ew li hemberî êrîşan bêdeng namînin û wiha dawî kir. Em carek din destnîşan dikin ku ev êriş heremê ber bi şerekî vekirî vedibin. Em li hember van êrîşan bêdeng namînin. Em bang li alên hiqûqî mirovî rêxistinê nav neteweyî hêzên hevkarên têkoşîna li dijî terorî dikin ku van sûcên ku hemû sînorî pîvanên nav netewî derbas kirine bi dawî bikin. دولت ترکیه قرکر یا کنه کاری چتین خوین داعش لمنبجه لطبقه لرقه لدیرازوری بپاریزه او جتنمونی خلاص بکه و جاری به پاراسنا وان یا لحریمین سوریین کو داگیر کرنه دخوازه هبونا داعش بپاریزه او بهله هر دوی چارچوبه ده جخوا ایریشن لسر حریم روزانه بیکتین لی اف ایریشن داگیرکریا دولت ترکیه لسر حریم بیکتینه جی نابم سدما ویه که کو راستیا داگیرکریا دولت ترک و پشت پرده خودکرنا ویاج بوچتین داعشی یا لحریمین داگیرکری و شرط بمینه هر دوی چارچوبه ده نواندا بلگه کرنا بمپیکرنان اشکره کرکم 139 چتین داعشی ین لحریمین داگیرکری ین دولت ترکیه وان بجه کری هنه کدناوا وان چتین داعشی ده گلکین بناو دنگ و هر وها ین بیانی جهنه دبن ناو آلین جودا ده دولتا ترک لی هرم سوریین داگر کرنه چتین خوین داعشت پارێزه. د سری د لعفرین سرکانی گره سپی و باجارن دن اف چته هاتنه بجه کرن. نابندا بلگه کرنا بن پیکرنان جی ناو بلگین 139 چتین داعشه ین لوان هرمان پشتراس کر.
ناوەندێ ev yek bi raporekê eşkere kir. Di raporê de navê gelek serçeteyên metirsîdar yên di qada herêmî û cîhanî de tên naskirin jî hene. Yek ji wan jî serçete Ehmed Ehsan Feyyad El-Hayis yê bi navê Seyf Ebubekir tên naskirin. Ev serçete niha berpirsê çeteyên Ferqet el-Hemza te. Li gorî raporê çeteyê bi navê Ömer Hecî Sultan li nava Daişê bû niha li girê spî tev digere. Herwiha navendê eşkere kir got çeteyê biyanî jî di nava vê lîsteyê de hene. Ebu Wefa el-Tunisî got hemwelatiyê Tunisê ye niha li girê spî dimîne. Tê zanîn got ev çete di nava istixbarata Tunisê de kar dikir. Piştre jî derbasî nava Daişê bû. Hêjayê bîrxistinê got tevî serçeteyên Daişê Ebubekir Bexdadî jî nav de, hejmarek ji serçeteyên Daişê Ebu İbrahîm Qureşî û Ebu Hesên Qureşî di êrişên hevpeymaniya navdewletî û Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê de li herêmên dagirkirî hatin kuştin. Di dema got ev rapor ji aliyê navendê ve hate weşandin, dewleta Tirka dagirker çeteyên xwe ji bermahiyên Daeş, El-Nusra û El-Qaîda kom dike û dîşîne welatên cîran. لو هێزانێک کە ئەمڕۆ دێن بۆ منتقەی بەرواری باڵا سەروی سیاسەت کۆنە ئیرهابیەکانی زمانی داعشیان لەگەڵە بە ڕسمەوە لامە بە ناو ڕسمەوە لامە. هەروها یەکێتییا نیشتیمانیە کوردستانی یەرنێکی ئەشکەرە کرگۆ زێدەتری سێسد çeteyên Daişê li devera berwarî bala ya ser bi parêzgeha Duhokê ya Başûrê Kurdistanê hene. Ya diyar di nava demên bê de jî wê ev hevkariya qirêj û pişperdeya wê hîn bêtir zelal bibe. بله هر لهرمین دولت ترکیه د سوری کو دایر کی ام دوام بکن ل باجار بابی به فرمان دولت ترکیه درگه ابو زندین هات وکرن چگدارین ناز به گفان چک او کشتن همو عربین لبر درگهم راوستان دیابون بر به هرمین دایر کی و وگراندن خلک هرمین نخوازن ندری او نه درگه او تشتکدن به حکومت شامی و گریدای وره وکرن نها بدهانج عربین بارکری لبر درگه ابو زندین راوستیانا او لبندا وکرنینه ناوندا چاودریا سوریه مافی مروان راگ هاند کو و صبح چتین دولت ترکا داگرکر قاشو جبو پاراستنی کمبونه ده ساعت نیبروده چکدارین ناس لپیشیا چتیان دبن گفا چک و کشتن ده گلک عربین راوستیایی بر به حرمین داگرکری و وکراندن و صبح چکدارین لحرمی ایریشی خالین هیزن حکومت شامی ین لباجر مچ آل پاریزگاه در آیی کرن چاودریا سوریه راگاند کو دنابره هر دو آلیان ده شرکه گیران درکت حتی دما آماده کرنا وینو چه جیل لشکره که حکومتی هاتبو کشتن او گلک گز جه هر دو آلیان بریندار ببون. فرمانداری مجلس لشکریا هجینی او بردف که 20 بو کمال لسر آرمانجا ایریشن لدیرا زوری آخوی و گوتن اف ایریش به سایا هبونا هیزین لشکری ین پروردکری او خودی شیانین مزن هاته تیگ برن جبلی پاراسنا حرمی توری توننه برسواما برخودانه اما حتی داویه لبرخوا بدن او تجاری دبج خاکا خوشی برندن. هێزên حکومeta Şamê û çekdarên dîfa li Watanê heft duwazdê tebaxê êrişê gundewarên Rojhilatê kantona Dêrazorê kir. Di encama êrişan de sivîl şehîd bûn û birîndar bûn. Fermandarê Meclîsa Leşkeriya Hecînê û berdevkê 20 Bû Kemal li ser armancê êrişên Dêrazorê axivîn. Fermandarê Meclîsa Leşkeriya Hecînê Hemze Eşara êriş weke komplo ji bo pêkanîna berjewendiyên siyasî, aborî û leşkeriyên hêzên navnetewî pênase kir û got armanc ji wan ew e ku herêm biriya piştgiriya dewletên herêmiyên xwedî rol di şerê rojhilata navîn de bibe qada şer, aramî tê de nemîne. Her wiha projeya rêveberiya xweser jî were têkbirin. Eşara diyar kir ku êrişa li dijî Dêrazorê beşek ji êrişên li dijî herêmê ne wiha alî ziman. Di serî de dewleta Tirka dagirker û hin aliyên ku destekê didin rejimê da ku li dijî gelên herêmê kompleyan pêk bînin. Eşara diyar kir ku bi hevgirtin û rêxistinbûyîna civakê êrişên li ser Dêrazorê hatin têkbirin û got ev êriş bi saya hebûna hêzên leşkeriyên perwerdekirî xwedî şiyanên mezin hatin têkbirin. Ji bilî parastina herêmê turê tunene bersiva me berxwedan e. Em ê heta dawiyê li ber xwe bidin tu carî dev ji axa xwe bernadin. Stratejiya me zelal e ew jî têkbirin hemû êrişên li dijî herêma Bakur Rojhilatê Sûriyê ye.
ام ji çeteyan re dibêjin ku em ê di her demê û her derê de bersiva we bidin. Berdevkê eşîrên Bûkemal Salih El Selman ji axivî helwesta gelê heremê bi serkeftî binav kir wiha anî ziman. İrade û helwesta şînên heremê bi sekna xwe li kêlek hêzên Meclîsa Leşkeriya Dêrazorê, Meclîsa Leşkeriya Hecinê tevayê hewldarên komên Girêdayî, hêzên hikûmeta Şamê û çetên Daişê têk birin. Helwesta şînên heremê eşîrên me cihê serbilindiyê bû. Wan soz da ku bi qesê dere di yek çeperê de bin, ew ê wiha bimînin jî. برویا حقوق یاسا سال تکیلداری گشتدانین مهین گولان هزیران او تیرمه ین 2024 سریل سی پی تی دا بروی دیارگیر کم پروسیدورا جبو امرالیه نای بجه آنین جبو آذربایجانی هاتیه بجه آنین هر وها برویا حقوق سی پی تی خواست بلزگینی شانده که خواستر بشینه امرالیه Büroya Hukukî Salê tekîldarî têjîdkirin û agahînegirtina ji rêbera carek din serî li Komîteya Pêşîlêgirtina İşkenceyê ya Avrupayê CPT'ye dam. Di serlêdanê de hate diyarkirin ku di navbera yekê Gulanê û siyê Tirmehê de 24 serlêdanên parêzeran û 12 serlêdanên malbatê hatiye kirin. Bi giştî 36 serlêdan hatine kirin lê hemû serlêdan bê bersiv hatiye hiştin. Di raporê de hate destnîşankirin ku di vê pêvajiyê de tu name negihîştine parêzeran. Aqubeta çar nameyên jî îmraliyê re hatine şandin jî nediyar em. Derbarê mafê telefonê de jî tu pêşketin çênebûnem. Di serlêdanê de wezîfeyên CPT'yê yê tespît û pêşîlêgirtinê tevdîrê jî hatin bibîrxistin û wiha hat gotin. Her çiqa spîtî li îmraliyê hevdîtin dike jî derbarê rewşa Birêz Öcalan de to agahiyê nade. Ev çûlûyek mehin zêdetir e ji Birêz Öcalan û girtiyên cem wî agahî nayê girtin. Têkiliya wan bi malbat û parêzeran û cîhanê re hatiye qutkirin. Bi taybetî prosedûra ku di xala deh û di duan de komîteya wê de cih digire nayê bicî anîn. Lê prosedûr ji bo Azerbaycanê hatiye bicî anîn. Ji ber ku rapora we ya 2022 nayê eşkêrekirin, rejima işkenceya sîstematîk a li îmraliyê didome. Parêzeran di serlêdanê de ev daxwazkirin. Ji ber ku şert û mercên heyî li îmraliyê ji serdana we ya dawiya 22 îlûna 2022 û vir ve di nava nezelaliyê de dewam dikin û her ku diçe tûntir dibin û di nava 2 salan de şert û merc gihiştine astekê nû bawayekê adkoh xweser divê bi lezgên serdana girtîgeha îmraliyê bêkirin. Bi domdarî di serlêdanê de ji bo muameleya xerab û îşkence ji holê rabe ev daxwaz hatin kirin. Ji bo pêşîlêgirtina îşkence, muameleya dermirovî û xerab û ji holêrakirina rewşa ên ku min û kadûyê divê tevdîrên pêwîst bên girtin û em dixwazin prosedûrên di xala deh bendê duyemîn a peymanê de hatiye destnîşankirin bikevin meryetê. چارده تباخی لکوبانی کنفرانس یکمین یا پاریزنامین ریبر عبدالله اوجلان هاتل دارخستن بجدارین کنفرانسی دست نشان کرن کم پیوست پروژه نتویا دموکراتیک ریبر اپو وره پیک آنین بجداران دانزانین کو او ده تیکوشین ده خود دسپیرن فکرین ریبرتی جبر کو چاره سریا پرزیریکین روشلات ناوین لفکرین ریبرتی پیکتی دلکرنا ریبر اپو هفسروک دسته هندرین آکوبانه بوزان خلیل درباره کنفرانسا یکمین آپاریزنامین ریبر عبدالله اوجلان که 14 طباق لکوبانه هات لدارخستن دا آخفی گوت جبلی پیکانین آزادی فیزیکی یا ریبر عبدالله اوجلان تو چاره سری جپرسکرکا کردانی نه بیوک ما گوتی کب خواد گرگه چالاکی گرگن کسی آنه على اساس قاشو مافی مروفا خبر دادن یعنی دختک لوان وره کرن مسئله که اخلاقیه یعنی بگرتنی ریبر آپو دا گور نیرنه ما نه چرا سر کرنا پزگلی که رجلات نوی تبایی ده چاوا خودی ریبر آپو در کون اندام مجلس شیران جمیل خلیجی گوت که ارکک اخلاقی و دیروکیه که ام روژ و شف جبو پیکانین آزادی فیزیکی یا ریبر آپو بخبتن ام خودی ریبر آپو نه اگر که ریبر آپو شخصیت که او قاسی کو او قاس دشمن پلان لسری وی چکر ام جی خودی فکر و فلسفه وین عمل وی خودی در کفن وی ناف خدا فیزیکی جیان بکن ریوبر پارتیا یکتیا دموکراتیک پیده احمد هموش دیار کر
که نه تنه گل کرد داخوازه آزادیا فیزیکی یا ریبر اوجلان دکه هروها پیکاته یا عرب جه لباکور روشلاتی سوریه جبوی تکوشین دکه رزگاربون سر و کاپود دتستان یک کمین سر و کاپود حال خوی رامان دا رزگار بیه قد فکراوی نهرین وی پروژه وی نات دور پیش کرنه و نات قید کرنه و گل کرد به هزاران و کلکی گل کرد ایدی گل عرب یعنی مروین عرب هم ده حال سیاسی دا تبی پروژه سر و کاپود بنه هم ده حال سازی دا تبی پروژه سر و کاپود بنه هم جبو پاراستان گل روجهلات ناوین جبو پاراستان یعنی میجن هر چهار پارچه کردستانه گل عرب ده حال کچ خورتی وان ده حال وان کسایتی کچ خورتی دی تبی شری گلی دم دریج دبنه اوام خواهیش که گریلین آزادی این کردستانی لزاپ و متینای لداگرکران دان ده انجام ده درون هاتن خستن در پل کپچه که هاته خستن داگرکرین کش گریلا در بینگیران خوارن 12 جاران به تقمنین قداخکری 46 جاران جی به بالافرین شر قادم برخودان بمباردمان کرن. ناوندا راگهاندن و چاپمانی هپگه تکلداری چالکین گریلا و ایریشن ارتشا ترکادا گرکر داخوانی که نویسکی پاروکر. هپگه تکلداری چالکین گریلا افتشت گود. لحرما شید دلیل آرو جاوای زابه هفده تباغی گریلین یه جاستاری لقادا برخوادانی آگری جودی به چکین فردی درونک خستن. ده همان روژه ده لقادا برخوادانی آگری بهاری برای بازا سگوانی لداگرکران ها تخستن و داگرکرک بریندار بو. هر وها گریلان دست تفگر هلیکوپتران جیوردان و لو تفگر هلیکوپتران ها تراوستاندن. هجده تباغی جی لقادا برخوادان یا گری جودی بچکین گران لداگرکران ها تخستن. ده همان روژه ده لگری بهار بچکین فردی درونک داگرکران ها تا بیکر کرن. هر وها لهمان دوری گریلان لو تفگر هلیکوپترین داگرکران جی آستن کرن. هپگه دیار کرکو ده هجده تباغی ده گریلان لحریم متینای بچکین گران لداگرکران و حول دادن به کپچه آن ریچه بکندان. ده انجام ده درب لکپچه ها تخستن و لو تفگر داگرکران ها تا راوستاندن. تکلداری ایریشن ارتشا ترکا داگرکر هپگه افتش گود. 18 و 19 طبقه تونل مین گرین افم 11 جاران به تقمنین قداغکری هاتم بمبا کرن. 18 طبقه تونل لگری آمدیه جی جاره که به تقمنین قداغکری هاتم بمبا کرن. ده همان روژانده هریم خاکورکه متینای روژاوای زاپی بگشتی 46 جاران به بالافرین شر هاتم بمبا کرن. لگوری داخویانیه ده 17 طبقه ده هریم متینا به هلیکوپترین ایریش هاتم بمبا کرن. همان وقتی به داخویانی هپگه ای روژی ارتش ترکا داگرکر ایریش بیکانی. بالافرین به مروف و بچک این دولت ترکا داگرکر وی صبحه باجاروک شار باجر و بلایکات بمباران کرن. تکلداری زیان جبر ایریشین پیکاتنه آگاهیم برفره نهاتن به دست خستن. بله کوردیناسیونین کجک او پاشکه تکلداری شهادتا فرماندار بروار درسم داخونی دان کجک دیار کرکو شهید بروار ده تکوشنا 25 سالانده نرخ گلک اصیل افراندی او بوجینک میناک پاشکه جی آنیزمان کو دوی گل کردستان جبو جهفت حتی هفته سالی تبلی شهر سرکفتنی ببن او ببن شوبداری ریا شهید بروار جانه که به جوشه که چوینا ما داریم خواهش بوی خواه گرنگ ببینه کوردیناسیونا کومله جنین کردستان کجکه و کوردیناسیونا پارتی آزادی جنان آ کردستان پاشکه تکلداری شهادتا فرماندار بروار درسم داخویانی دان. کوردیناسیونا کجکه دیار کر گو شهید بروار جنک کرد آجیایی بو گو هر بهستک خاکا ولید بواته کر و شوپا خولی هشت. کجکه آنی زمان گو شهید بروار دی تکوشینا 25 سالانده نرخین گلکی اصلی آفراند و افتش گوت. کسی طاوی کو به نرخین برخوادانی ینگلین باکور و روشلات شنبر بو به خط ریبراپو و گریلا بو یک و ناسنامه که فدایی بخور آفراند. راپرین آوی بیدنگ و کور
آل همبری میتینگری و سروری میر آستک نودا تیکوشینا یجاستاری. کجکی دستین شانکر گو شهید بروار بو خطا سرکتن و هبون یا بعاقل و افبان کر. بو خودی سکنه که ولی کو پارادیگمایا نویا ریبر آپو پارادیگما دموکراتیک اکولوژیک و آزادی پارێزیya jinê fêm kir û ev têgihiştin di fermandariya yê astarê de şêmber kir. Di çerçoveya vê rastiyê de destpêkê jinê ciwan em bang li jinên Kurd hemûyan dikin ala şehîd berwar hilda bû bilind bikin û serkeftinê bafirînin. Koordînasyona paşke jî fermandar berwar bi bîranî wiha got. Heval berwar li hembergê her cure êrîşên sîstema desthilatdar, mîtînger û dagirker têkuşiya û kedda. Di xeta azadiyê de bi moral, coş û bawerî serkeftinên mezin bi dest xist. Heval berwar rastiya van hest û ramanên xweşik di têkuşîna gerîla û di fermandariya yê astarê de jî şêmber kir. Koordînasyona paşke destên şankir got rihê pazdê tebaxê îro li Çiyayên Kurdistanê destanan da afirîne got. Jin û mêrên ku lêgerînên jiyana azad ên xwe bi egîdî xemilandine rê nadin dagirkeriyê. Bi vê baweriyê di vê gelê Kurdistanê ji jin û ciwanan ji heft heta heftî salê tevlî vê şerê serkeftinê bibin û cihê xwe di hesabpirsîna dîrokê de bigirin. مجلس جنان AP دی کنگره خویا سیمین ل باجر حزکی لدارخص دی کنگره ده 400 دلگین مجلسی آمده بون دی کنگره ده نقاشن برفره لسر تکوشینا جنان یا ل هریما باکو رشتات سوریه تجریدا ل دجری بر آپ او گرینگیا خوری خستن کرنا لسر فلسفه ریبرتی هات نقاش کرن. دبن دروشمه فلسفه جن جیان آزادی مسوگری جواکا اخلاقی سیاسی دموکراتیکه مجلس جنان آپارتیا یکیتیا دموکراتیک پیده کنگره خویا سیمین لدارخست. کنگره لحولا سردم یا باجاری حسکه به تبلیبونا نزی 400 دلگین مجلسه هات لدارخستن. به 5 سالا هاتی آباکرن ایرو هیزکی مزنه پشتی دقیقه ریزگرتن آخافتنا